ndakwinginze kugira ngo bihindurirwe isura, isura yabyo yabaye nyinshi mu maso yanjye, ndakwinginze gisebo. Mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali. Tubaha ikaze kuri Iris Rwanda TV. N'amakuru ya tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025. Ni amakuru y'icamunsi, ni inkuru itugezeho aka kanya. Hari icyo RIB imaze gutangaza ku buzima cyangwa se ku rubanza rwa Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava. Hashize iminsi mikeya cyangwa se igihe kitari gitoya, Bishop Gafaranga atawe muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha RIB, bivuga ko yarezwe n'umugore we Annette Murava amurega ihohotera batarasobanura niba ari ihohotera rishingiye ku gitsina, ihohotera rishingiye ku mutungo cyangwa se irindi hohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose. Aya masaha tuvugana ku munsi w'ejo Bishop Gafaranga yagejejwe mu rukiko yambaye pingu ajya kuburana. Ubona yuko Bishop Gafaranga mu koti ryiza cyane, wabonaga yuko Bishop Gafaranga afite morali, ariko ari bya bindi by'abakomedian cyangwa se by'abantu bakora muri show busy. Bishop Gafaranga wakunzwe cyane n'abatari bakeya, akamenyekana muri sinema nyarwanda, muri comedy, nyuma akaza gukora comedy yigana abapasteri. Ubu ngubu ari mu maboko ataraye, aho amazemo iminsi irenze 10 afunzwe azira guhohotera umugore we Annette Murava. Bivugwa yuko ari nawe watanze ikirego kuri RIB cyangwa se wagiye kurega Bishop Gafaranga. Inkuru nzanye ni ihe rero, inkuru ihari cyangwa se breaking news ihari nonaha, nuko bamwe mu bantu bagiye bakora inkuru zitandukanye kuri Bishop Gafaranga, RIB ishobora kubata muri yombi cyangwa se bishobora guhindukamo icyaha bitewe n'uburyo bari gukoramo inkuru. Umva itangazo rya RIB risohotse nonaha icyo rivuga. Ese RIB ibitangaje hiki? RIB niki ivuze ku rubanza rwa Bishop Gafaranga? Murangira BTR, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatanze umuburo ku bari gukora inkuru zijyanye n'urubanza rwa Habiyaremye Zakariya uzwi nka Bishop Gafaranga, ukurikiranweho ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Rugaragaza ko bamwe bashobora kwisanga bahohoteye uwakorewe icyaha. Ubwo nukuvuga ngo mwebwe muri gukora inkuru mushobora gusanga muri guhohotera Annette Murava, kuko izi nkuru nubwo zikurebwa cyane, ni breaking news zikurebwa, ariko nta buvugizi uretse gutangaza abamwe bari kujya mu buzima bwite cyangwa se mu buzima buri privé bwa Bishop Gafaranga. Wa 22 Gicurasi 2025 umunsi w'ejo nibwo urubanza rwa Bishop Gafaranga rwatangiye kuburanishwa, ariko urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwemeza ko rukomereza mu muhezo. Nukuvuga ngo bari kuburanira hara Nyamata mu Bugesera. Abaza urukiko rw'ibanze ahantu ruherereye ku munsi w'ejo, umunyamakuru wa Iris Rwanda yarariyo, muzi neza ko inkuru yagiye yibagerezaho ku gihe. Ubundi bya nk'ibi ngibi by'ubugenza by'ihohotera ari igihe bizamo umuryango bwite, bigasaba ko babikorera mu urubanza rubera mu muhezo. Hari igihe bigenda gutyo. Ubushinjacyaha bwo bwahise butanga inzitizi busaba ko urubanza rwa Bishop Gafaranga rwabera mu muhezo, ngo kuko byasabwe n'uwahohotewe ariwe Annette Murava. Annette Murava muramuzi mu ndirimbo zitandukanye, ari nayo muri kumva muri background ngo mwama ho wansize noni ho nkiri nini, ngo umuriro wawe ntukazime, yakoranye na Bishop Gafaranga, n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye nyinshi cyane twagiye tumenya kuri Annette Murava ndetse na Bishop Gafaranga. Urubanza rwa Bishop Gafaranga rukomeje kuvugwaho cyane, ibyatumye RIB itanga umuburo isaba abantu kwitwararika kugira ngo batagwa mu cyaha. Mutaza kugwa mu cyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira BTR yabwiye ikinyamakuru dukesha inkuru igihe.com ko yakomeje gukurikirana ibivugwa, ibiganiro biri gukorwa, atanga inama z'uko abantu bareka kugaragaza amarangamutima bahengekera inkuru ku ruhande, binjira mu buzima bwite bw'abantu, by'umwihariko ababyeyi n'umuryango ku mpande zombi. Byumvikane ko abantu muri gukora inkuru, nanjye araho nayibonye, mukazanamo ababyeyi ba ku ruhande rwa Bishop Gafaranga na Annette Murava,
Annette Murava na Bishop Gafaranga nabo muri showbiz, ariko ababyeyi babo ntago ari abo muri showbiz. Ati hari abo nagiriye inama imbona nkubone barazumva baranashima, ariko bibaye ngombwa ko mbivuga muri rusange kuko ndabona hari abari gukoresha amagambo akakaye bashobora kwisanga barenze umurongo bakagwa mu byaha cyangwa se bakagwa mu cyaha. Bavandimwe abanyamakuru bagenzi banjye, mwirinde kugwa mu cyaha. Mwirinde kugwa mu cyaha cyangwa se no gusesengura ibintu bitari byo. Yavuze ko ibirego bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ukubyitondera kuko inkuru ishobora gusesengurwa nabi ugasanga irasesereza cyangwa irasagarira uwahohotewe nanone, ugasanga aho kugira ngo ibikomere bikire bya Annette Murava ahubwo biri kwiyongera ko n'ubundi bakomeza byiyongere. Byo biragoye kuba uri celebrity gutyo uri umuntu ukunzwe mu gihugu warangiza ugafungwa uzira ihohotera rishingiye ku gitsina. Biragoye kuza bamwe kuza kubyumva, biragoye cyane ko hari indirimbo bakoranye yo y'umuriro, haraho Bishop Gafaranga agarukamo ngo umuriro ntukazime, turinde guseba, uturinde ubuhemu, turinde ubukene. None guseba byo byaje. Dr. Murangira Thierry arakomeza ati ngira ngo hari abantu baba barakurikiranwe mu nkiko kubera ibya nkibi byo guhohotera umutangabuhamya cyangwa uwahohotewe, cyane cyane mu birego by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Byagombye kubera isomo abasigaye. Yibukije ko bijyanye n'uburyo ibirego by'ihohotera rishingiye ku gitsina biba bikora cyane ku marangamutima y'abantu ku buryo bamwe baba bashobora kubivuga mu buryo butiza umurindi iryo hohoterwa aho kuryamagana. Iyo myitwarire ituma hari abaterwa ipfunwe cyangwa bakagira ubwoba bwo kurega kubera gutinya izo nkuru n'amashusho afatwa n'abo banyamakuru cyangwa ibitekerezo abantu bamwe baba bari gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butari bwo. Mu buryo butari bwo rwose arababuri. Ati mureke twamagane ihohoterwa rishingiye ku gitsina aho kwamagana abavuga ko barikorerwa baba abagabo cyangwa abagore. Ndabasabye ntagire uza gukurikiranwa nyuma yuko yarenze kuri izi nama mugiriwe. Kuwa karindwi Gicurasi 2025 nibwo byamenyekanye ko Bishop Gafaranga yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Bishop Gafaranga amenyekanye kubera ibiganiro yakunze kujya akora ku miyoboro ya YouTube channel. Yongeye kuvugwa mu itangazamakuru muri 2023 ubwo yarongoraga cyangwa se yakoraga ubukwe n'umuhanzikazi Annette Murava. Kugeza ubu bafitanye umwana umwe. Bishop Gafaranga no umupapa bivuga ko amaze kubana n'abagore barenze umwe. Iyo ni inkuru yari iy'umunsi wa none. Ku mugoroba turaza kubagezaho andi makuru atandukanye, dore ko dufite abanyamakuru barekeje mu Kinigi bagiye gukorayo ubuvugizi. Dufite abandi berekeje muri Musanze, hakaba ari inkuru y'umugabo twaberetse bamusenyera. Amakuru avuga yuko bamwe mu bayobozi bamusenyeye baba bamaze guhagarikwa cyangwa se bagahabwa na mitation. Ni inkuru turi buze gucukumbura mu masaha ari imbere. Akandi kwa ngo nkavuge kula like, share na comment, ubundi ukane kukazogera kumutuku kari hejuru, ubukoze subscribe cyangwa se ubukoze sabone kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bije bikomeza kukugereraho ku gihe. Musanze mu centre ya Byangabo basanze umurambo w'umugabo wapfuye, ntibiramenyekana cyangwa se ntiharamenyekana icyamwishe. Umusaza w'imyaka 60 ubwo yagerageza gutaha yinywereye kuri Kamanyinya yarenze umukingo agwa hasi, amuhasi ahita yitaba Imana. Karongi haravuga urupfu rw'umugore narwo rutarasobanuka. Ni inkuru zose turi buze kubagezaho mu masaha ari imbere. Ndabakunda cyane, ni Mr. Jean Ngugu. Mahoro y'Imana bane namwe, igicamusi cyiza.